Maka ku pung Allah Ta'ala yo si bawah. Biasa orang pergi maka dah ikut si bawah Pak Bupati lo juga masuki. Ikong ke pegawai marapi ku Pak Bupati, ipo dama kada pila ini aga jabatan mo punya. Sini na tama-tama labi ko kay hadiri ang sila sa malabi ko kay hadiri. Padala ini may ipadapat taraka si tanra syukur kata. Mangulur isi serajan na po ang Allah Ta'ala. Na ipakasing riparingar rangi. Paringar ramadici lori po ang Allah Ta'ala na sawa. Sinin na yeru pamasibi ang kena paturungaki. Ing kairasaka pamisinamanam itu po ang Allah Ta'ala. Puraki matinro tinroy pamasina po ang Allah Ta'ala. Apa alas satu itu kucia matinro matay. Moto ki matarulo ku isiwi malaway jinni. Mangujulo masigi masampaja. Pamasibato panawiring ipo ang Allah Ta'ala. Apa angka tahu natime seta do chilina. Kegayir natime seta do chilina. Rampilan hadis saya. Ikong katau matinro. Walang asoy na pamoto. Yan na tahu natime seta. Jadi ako dia penang katau taruntuk tau natime seta. Sapa ni tahu matinro de noto. Iya mana-mana noto bisa di. Nawala man ya suburina. Itu tahu natime seta. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi syukuru ki maraja. Ya kotulle ni pananungan ngero. Moto ki masampaja. Namoro si ditapai pikiri ko to moto. Kwa jinne. Itu pamasibato na miringi puang Allah Ta'ala. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Syukuru ki maraja. Tuma salawa andreng itu mapas selama dari alimul bin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kem tirongangi lalam malampu pada yolaru lalam malampu nawak dingi manci jisaba selama ki tilino selama to ki resrimun dinda puang Allah. Sabab upan natanya lalan Nabi tanola tawi alani kesimpulan mah kada dena salama itu tahu. Tapi kalau lana Nabi tayola itu tanda-tanda tahu salama lino lebih pas salama di akhir. Jadi mah gampang itu itandrai okulino tahu salama itu bas tahu macilakai. Yenang katau taruntuk lalan Nabi tanola istiqomah konsisten tandrai itu makadai tahu salama iya. Lupan nang katau tur debo na iya tanebe malu tak tanian lalan Nabi tanola aja na tamabel makadahi tandra tahu dia salama. Tandra. Tapi dia nawak itu makada tahu macilaka yor deh. Sebab yor ya sangi salama itu dilihat dari hasil akhir kehidupan kita. Jadi aja mau nama baci papi nak ditamita ikong katau malu tak aja nama baci. Justru di miasia nyaman na yoroda makada ipuang. Tati ruang ngi kasih lalam malampu lalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dingin pada kisalam. Jamaah subuh yang saya muliakan. Rilana subuhwe yermelo yala dasi peringarangan. Kira-kira yesi sumpungi masalah akarubangi.
Tapi romela orang pengen tanya rumah aga carana untuk makro dan lain sebagainya. Tapi saya ingin lebih mengajak kita bagaimana kita mengkaji secara dalam sebenarnya aga hakikinna yeron atau makro. Ya koi maknai secara bahasa yero kurban bicara yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Maka dan istilah Idul Kurban. Bicara. Napa bicara lagi si tahu maka ada makarubah. Mak bicara nama tiro. Asal katanya itu koroba. Artinya dekat. Jadi itu tujuan atau makarubah. Itu merepe. Magin itu merepe na sebab pura ki mabela-bela. Ibah kepa pura ki mabela ada kira-kira. Gangkana ipigo irupa kasiwengi ienaro iku makasingi batebe pigo irupa kasiwe korobai ienaro nawat dingi pura ki mabelela gangkana ki dingi marape-rape pura ki mabela-bela gangkana nawat dingi lebih marape apa asilengan itu mabela mabela-bela marape marape-rape marape lada. Ini yang ingin kita cari. Bagaimana kita semakin dekat. Kenro ki melo semakin dekat. Temelo penik marape uku pungala ta'ala. Temelo tu penik marape uku pada tari pancaji. Iko penik marape ni uku pungala ta'ala. Penik marape tu ni uku pada tari pancaji. Lalang ngasalamakan na iya. Yang pemakai Nabi ta as-sakhiyu itu tahu mabasai tahu mabasai qaribum minallah marapi ku pungala ta'ala qaribum minan nas marapi itu kepada dari pancaji iku marapi ni ku pungala ta'ala marapi itu ni kepada dari pancaji otomatis qaribum minal jannah marapi itu ni ku surga. Jadi magampam itu tanda-tanda tahu isa surga. Tanda-tanda inang katahu maka besar calon-calon penghuni surga. Nasambung Nabi Tuhan makan wa'idum minal jannah mabele ni turanaka. Iku marape ta ko surga, pini macawe ta ko surga, pini mabele ranaka. Nah, tapi sebalikanna upana-upana katahu maka sekke. Maka Nabi ta al-bahilu. Itu situ tahu maka sekke. Ba'idum minallah mabele pole di pungala ta'ala. Ba'idum minan nas mabela tu pada dari pancaja pak dia agak tahu puji teh masike. Jadi magampam itu ditandre itu mabela ku pungala ta'ala. Ina katahu maka sekke. Ai mabela ku pungala ta'ala. Maka sekke. Iya ku mabela ni tahu we mabela tu ni pungala ta'ala ko di. Ai maka Nabi tabaidun minal jannah mabela itu surga. Ayo nama bela surga. Qaribu minan nar macawe ranaka. Di sini tam surah kong ke hadir ikomelo ki marape ko pungala ta'ala akuraga ki tamabassa. Ina na bolay pangulut Nabi Ibrahim alaihi salam gangkan na iwiri galar ko pungala ta'ala khalilullah sahabat na pungala ta'ala. Apa itu cara na pungala ta'ala gambar kangi tahu marape irilan na korangi mak du perupang. Apa angka tu talu nabi menonjol 25 nabi na rampi pungalatari na korangi kayak jadi 25 nabi na korang tapi mega tu nabi mega tapi 25 na rampi pungalatari na korangi ir 25 angka talu nabi kami na menonjol
Carana pun Allah Ta'ala tonjol kangiro na wiringi gelar napi tang maka da iye marapi hayro nabi ko tapi angka nabi liwar rapino ko pun Allah Ta'ala. Yang pertama angka nabi ri gelar ko pun Allah Ta'ala kalamullah atau sifat bicara pun Allah Ta'ala. Jadi ko sifat bicara pun Allah Ta'ala tahu marapit. Pada ni to malah contoh ini. Yang enggak ima kok to sifat bicara ya to mi terima nak. Sebab ikut sifat bicara berkomunikasi kan merepik. Makaro contoh mak tahu merepik ko puang Allah Ta'ala sifat bicara puang Allah Ta'ala iwering patelar ko puang Allah Ta'ala kalamullah nigaro Nabi Musa alaihi salam. Itu cara Tuhan menggambarkan bagaimana kedekatannya dengan hambanya, terutama Nabi. Tentu Nabi Musa angka keistimewaan sampai beri gelar kalamullah. Aga keistimewaan Nabi Musa mataru imewai tahu mak gau bawang ni ga tahu mak gau bawang si diraja penguasa na gau bawang je tikong kami na goreng kita no gorok bawang je egana bayi na bunuh bawang sebab pura ipudang ko sandro na makadang kasih dioroani matu ina rumatu tak lukaku rumatu jaji gangkana na perintah sinina na makade yenang kana arone jaji buni kana arone jaji buni supaya menghilangkan mencegah supaya dia tidak ditaklukkan oleh seorang tapi ya hukumu pikkuilo na tahu kuilo na puang Allah tadi tu na jaji maga manihanang ka Nabi Musa jaji layalira ngoko saloe paini napu puji nali na piara ilan na istane ini Nabi Musa diberi gelar yaitu si Nabi Ibrahim alaihi salam iwere gelar ko puang Allah Ta'ala Khalilullah sahabatna puang Allah Ta'ala agato si keistimewaan basana itu ko masahabat itu ko puang Allah Ta'ala marepe itu jadi ya ko marepe ki mak ko tu sifat bicara tapi ya ko masahabat ni tawai marepe hai jadi marepe itu Nabi Ibrahim ko puang Allah Ta'ala daripada Nabi Musa apa sahabatna puang Allah Ta'ala masahabat kaya Pak Amir dia usila murah nyawa itu masahabat yang karena ya biasa kong kata mai bantu nalau ko Pak Amir napa na talipongi kak matana je sading iko dia tururi na sabab magai masahabat kak jadi gambaran kedekatan makotoro kedekatan dengan Tuhan itu iku masahabat Nabi Ibrahim pengalta aga nasabain nasabab kelebihan Nabi Ibrahim maka besar ya tonar no pacamburi malaikat menurut riwayat itu malaikat lo yuk Nabi Ibrahim lo yuk ku Allah Ta'ala ma protes cede kedai puang iya roi di malaikat aku meni bati masum pokoi di sini na ta perintah ngipi kok mana tapi dia menahaga malaikat iwering gelar aku puang Allah Ta'ala Khalilullah sahabat na puang Allah Ta'ala maga menir na Ibrahim iwering gelar kuma sahabat puang Allah Ta'ala nak kada puang Allah Ta'ala aja banyak nabi bicara banu muji mitai aga kelebihan Irwati Nabi Ibrahim dia kepada tahu sugina. Petir on rosugina si dibulu maka lopo panolo kolo dia campur iro lo kolo Nabi Ibrahim pun nama masa dia tahu dah campur. Na wattunna Nabi Ibrahim li tali wa ganna liwat to basana. Payetu ko tahu sogi mabassa si kanang ami matiha
Kadang de guru ta kali sidendre makanja ko kalau lo mabassa. Makasih ko anak dara mabassa. Makasih ko tau matau mabassa. Tapi si ang kanon re si kanangan itu bassa. Ni kanon re si kanangan tau sogi. Si kanangan ko tau sogi mabassa. Itu sifat-sifat made cenge. Makasih ko na boleh mani tapi ang kami matoh tu non re si kanangan. Si kanangan mi matih ko tau sogi malabo. Ko tau sogi malabo mapajaji. Kau masigi bangun nang katau sogi makre. Jadi selesaikan. Tau sogi malabo. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Onro labona yaro asosso sapa tau perri na pandai. Sini nero tau perri okon kampung ina cata mana pokok asosso na pandai. Gangkana yaro malaika ero memuji bahasa Nabi Ibrahim loi menyamar maci tau mato liwa perri. Ana yaro Nabi Ibrahim itu teko mabasai makanja to yero atujun nairo pirasana. Dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang, bisa memantau sesuatu yang tidak dipantau orang lain. Nabi Ibrahim nasaba liwa ibasana liwa rapino ku Allah taala naisam makdai angka tau memuji kai. Tania tahu iye. Ini Nabi Ibrahim makdai malaikat. Naisam. Gakana iro malaikat yang kay mata patau mato. Layo ko Nabi Ibrahim. Mak diku makdai Ibrahim. Tulus saka kasi. Nakada Ibrahim agame utulunga ki nakada. Tulunga cek. Liwa je pariku. Liwa pari. Pasilalayanga itu si dimo kolok-kolok. Nakada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada pangika. Sale bateta mak bicara. Nakada pekoyasa nakada. Iya rumah kedata pasilayang olok kolok betanian kui. Nakada nega pali pun nakada pun Allah Ta'ala. Iberima ya amana matro. Itanya ya pun Allah Ta'ala. Jadi itu orang perangnya yang kayak tak boleh mana tu tanya di pun Allah Ta'ala. Nah remi pun Allah Ta'ala. Nah oji ki pun Allah Ta'ala. Memite maju kada macam ogi matro. Jadi na pun Allah kada. Tanya ya pun na tanya pun Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki nasa min lawi aja no koy ati lo ko pun Allah Ta'ala. Kalau malaikat, tapi kau caranya je aku pengalatan akan Nabi Ibrahim. Gampang. Bawa-bawa ni maka dah subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa iku puri tapau sisa alai tabatalluna. Baca mereka subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa alai tabatalluna. Iku tak baca pisisang tali 2/3. Nah baca subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa nakatapun ini 2/3 ya gagah. Iko tabaca isisa talamana kita urus. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Mak jangan terima kasih banyak. Selesai tanggung jawabku, lete tanggung jawabku ini. Alin terus mi kayak mak de salah yang rong. Jadi nanti punah. Maka dia malaikat jolo Ibrahim. Tarje masanang nak kada pe koyasan. Nak kada misamoga je nak kada wisang. Bisa lah ada. Misamo maka malaikat kada bisa lah ada. Kada misamo ke jero malaikat Ibrahim nak kada wisang. Itu malaikat dia tu na perlu mandre tu na perlu minum. Dia tu ya wa perlu angi gagah. Taulina ma perlu angi. Ala ni pema. Akala Nabi Ibrahim. Iko pun ya wa bering gagah dia nawi malai pema. Tanya kak pak beri-beri ciku. Ima pangiwang. Jero Nabi Ibrahim. Ini mak dia nak malaikat aja mak dia. Kade pura ni lo serah kanggo ko ede kade tanya punna memang mite basamu nak kade ina pura wa bideng agak gacian amalai pe urusun ni mapangiwa cia jadi mapangiwa cia apa aja mal cia malagaga itu tema kokoy mapangiwa mi malagaga Nabi Ibrahim on robasan agang kana dia namanya salah saya perkara ya pangiwangi cia mala ya orang perang si de bulu kan bidul takapu
Iberi tugas ko makaya mo Jibril ako selesaikan ngir persoalan ya. Kada cocok nih. Kaya Nabi Ibrahim pun pernah kada nasaba. Iko malaika ako din para luagaga. Iko Ibrahim di tumi mali nasaba. Kurang ni mak biring. Kesimpulan na po ang alata kada. Taruh itu agak kamu nang kasih di waktu mata tu nah perluang untuk bangun si dionrong iwa dingin lawi mana tolina imah sumpah. Iya na tu jadi kalau na Nabi Ibrahim itu ipake bangun ngero Ka'bah. Itu na tu sebab anu tahu basa anu halal ipake mak bagin tu macin manang law Makkah. Onro Cina law Makkah. No badi bolata mi law Makkah tu law tu jemaki pa Makkah. Kenapa? Tanah podo kasih ko pole ma jama aruma tu pa Makkah. Angkan idi ko Makkah wa ditoni no lioli kala pro manguju. Makiro ni ana telai ma jama pa Makkah. Tapi aja tak ada bid'ah. Apa itu nang kena pigo Nabi talai ma aja ma pa Makkah. Tapi mabassa Nabi ta. Jadi naro bassa. Nah, sina tahu iya na di Nabi Ibrahim alaihi sahabat na pun ngalatan nasaba mapayan bassa. Nah, biasanya Nabi Ibrahim alaihi salam tu mapau makada. Cobaan aja angka anak nawiring apuang Allah Ta'ala. Namo anak ina wiring apuang Allah Ta'ala pun nasuri puang Allah Ta'ala wak biri itu. Itu na, inaru dasar naru watun na angka anak-anak iuji syukur puang Allah Ta'ala. Iuji puang Allah Ta'ala ipita ila latin rona. Naru narapil na kurang kada. Inni arafil manami ani azbahuka. Ena wita ila latin roku. Ipanipika isuruh kak giriku. Panzur madza tara. Ena maga masa di tangamu celana perintah. Runtuk ya anak mapato. Napau makra. Ya abatif almatu mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mbok ya kong kena perintah puang Allah Ta'ala tapi gawe. Tagirina insyaallah sabara. Jadi tahu syukuru si bola tahu sabara. Jadi sisa. Jadi si kadang atau ya tu sifat sabara sifat syukur. Ini termasuk orang yang dekat dengan Allah itu orang yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim tahu syukuru, Nabi Ismail tahu sabara. Tahu itu tahu merapi ku puang Allah Ta'ala, kumiki merapi ku puang Allah Ta'ala tak boleh sifat syukur sifat sabara. Ya kau tak boleh ni insyaallah merapi ni itu puang Allah Ta'ala. Tanda-tanda tahu syukur itu mawasa. Tanda-tanda tahu sabara ya kong kagaga napa susah wadi napa susah tahu secara umum tetapi menyamang ipapena din na tarima ir nasarahkan iku puang Allah Ta'ala ir persoalannya iya na tu tahu sabara iya tahu mapake we marepi ku puang Allah Ta'ala. Jadi tahu syukur tahu sabara itu marepi ku puang Allah Ta'ala. Magarapena kadip inna Allaha ma'as sabirin ir puang Allah Ta'ala si bawa tahu sabara. Itu cara Tuhan menggambarkan kedekatannya dengan hamba ketika ada orang sama si bawa atau sama. Maka kupung Allah Ta'ala yo si bawa. Biasa orang pergi maka dah ikut si bawa Pak Bupati Lok Joka masuki. Ikong kepegawai marapi ku Pak Bupati ipodama kada pilih ini aga jabatamu puji. Marapi. Pak Bupati yon ri marapi. Maga ko yon ri marapi miringi jabata bupati tahu. Iko Pak Bupati yon ri marapi wa dia manyamang atu tongalinwe tapi diga jamina marap manyamang akhirat. Tapi iko puang Allah Ta'ala ton ri marapi manyamang idino manyamang akhir. Kuncinya miliki sifat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Na boleh mana Nabi Ibrahim. Mabassa ya roh kuatina roh ya kong kagaga. Ang mabassa ya mapasi. Tala. Anu Nabi mi aja pung Allah Ta'ala. Lalu mi kuya. Maka itu prinsip atau mabassa. Ikong kagaga na lawa kita ni mi to ya pun eh. Lalu mi kuya anu Nabi mi tawi. Pada rasa kai anu Nabi mi aja pung Allah Ta'ala. Lalu mi kuya.
Makaroba ki anu nami aja itu pung Allah taala itu sapingi nami pung Allah tapi lalu mi ko idi hak na tahu itu ampe ko to makaroba si boleh-boleh ta maksimal yang bisa kita ambil sepertiga. Yana katau makaroba na sangalena alena mesi bana apona balampu ara itu dagi karwetanya karoba sana itu geri sapi. Itu maksimal yang bisa kita ambil sepertiga. Tidak boleh lebih. Upana nala bisa sepertiga etala. Tanya anak kerobasan. Peko ni pun kosa perampayala maksimal itu sepertiga. 2/3 dibagikan. Indra ya bagian. Oku pakire. Sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga bebas. Nigi metalang. Kong katau so gidena keroba. Patuji dagi keroba. Sari kwa manginan reyero yuko pura ni nanre na masawala kwa pina dina matto toni atina tanah podo iya wadi tua makaroba. Ini apa ini apitai besar tuh jadi iko iro nangiro ya birin nih. Jadi itu makaroba sitongan latihangi supaya mabasaki mapasilili. Sebab itu mabasa itu kita dekat dengan Tuhan. Kemudian sinatong sila kung kadre Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebainena Siti Hajar menurut riwayat Eru. Wattun nami giri Nabi Ismail kasih tangi. Lau purangi Nabi Ibrahim kada Ibrahim etamu taja wija. Nariku puang Allah Ta'ala wija maga sinang kami loko giri. Kaya Nabi Ibrahim ay setangi. Yan ang kataw halangi tayo kami pigaw dece setana itu. Narimpa. Adik ko to narimpa. Made. Cawi ganggu Nabi Ibrahim lau ko Ismail. Misa mo gaji mana nami ko nabawa mo mula ko misa mo. Melo itu gere ko. Perintah dari puang Allah Ta'ala kaya Nabi Ismail. Perintah namin puang Allah Ta'ala. Taro na igere. Kada ide. Eba ko. Ay, setangi. Narimpa. Caw imani gode Ismail Ibrahim. Lasi gode bayanina Ibrahim Siti Hajar. Nakara bisa mo gaji mana kasih dua aku bulu ambo anakmu si anakmu. Meti gere anakmu. Dega kasar-saranya mamu. Akhirnya kada. Pendeng ya pemerintahan pung Allah Ta'ala wo dinya igir moya miluto mangingi gode narimpat ira sita narimpat. Ini 3 orang ini sama-sama memiliki sifat tawakal kepada Allah. Mak buah sewa ku puang Nabi Ibrahim mak buah sewa ku puang Allah Ta'ala, Nabi Ismail mak buah sewa ku puang Allah Ta'ala, Siti Hajar mak buah sewa ku puang Allah. Sini nero persoalan ini ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi roh isarahkan ngero aliu kupuangan itu ciri-ciri bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan. Aja na gali ki warang parang. Itu na tampe ko tolong masih ke masam paja. Tolong serahkan ngero kupuang Allah Ta'ala. Ini tampe kami nami ke baca ke mas Allahu Akbar. Puang Allah Ta'ala maraja. Serahkan ngene maka ini puang maraja. Bicu maya. Iro ke boleh usali bicu mi. Bicu boleh, bicu anak bicu orang pernah bicu tapi imerja masar raja puang Allah Ta'ala. Ini latihan untuk tawakal. Yaitu na tu ampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwereng patalar ku puang Allah Ta'ala Habibullah tauri pujinna puang Allah Ta'ala. Marapi Nabi Musa aku puang Allah Ta'ala. Marapi Nabi Ibrahim ku puang Allah. Liwa pi rapi Nabi tanah sebab iwereng Habibullah tauri pujinna puang Allah Ta'ala. Magay na sabak nalamanangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat na yero nabi-nabi yang kan rampi puangil na Quran. Nalay nabi ta sifat Nabi Ibrahim mabasay. Nalay nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat na Nabi Ismail sabarae. Nalati sifat na Nabi Musa mataru mewai tau mak bawange nalatui. Agakana alena mere paigau bawang. Itulah jadi sini datang surat kong kadri inilah sehingga kita disyariatkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sarekom mengi buat dingi mancai tauri pujina puang Allah Ta'ala.
Jamaah yang saya muliakan, kira-kira inilah yang sampai saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, iku melo ki marep ku Allah taala, tak boleh sifat syukur sifat syukur ero ukwatiro mabas sama silele. Wiyanangka ale. Sifat sabar ayo ku tia munro. Kung ka musibah pakan na aja mo na malada ki galam. Nasabab Allah taala tiwa si bawah. Karena syukuruki nasabara ka insya itulah yang bisa melahirkan sifat tawakal, bersarah diri sepenuhnya kepada Allah. Orang yang banyak bertawakal maka wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu. Nigi buat sewang yalina ku Allah taala lai cukupi sinna kebutuhan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib iwirati dalit dan risana. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban yang kita lakukan bisa mendatangkan keberkahan dan karena mancaji kita tahu mau besar tahu syukuru iku boleh sifat syukur insyaallah dapat pun Allah taala sifat sabarai ikum kan syukur sifat sabarai mak dibolok ku atita macuti ya senge tawakal Allah. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai Allah sifat seperti ini sehingga kita semakin dekat kepada Allah iku marepin iku pun Allah taala aja na tabata-bata selama kilino selama akhirat. Demikian channel saya Subhan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita petik hikmahnya bersama-sama dalam mengarungi kerasnya kehidupan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.